My name is Shukri Geelle Mag. I live here in Geelle, Somalia. I'm from Canada. I've lived in Geelle for a year. I'm an entrepreneur, an artist, and an educator. Currently, I teach at the local university. I manage my online business here. And also, I continue with creating my art that I've actually been inspired to continue creating and sell while I've been here in Somalia. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا هاي أرضية لقيت جامعة بوساسو. علي waxaan ka tirsanahay faculty health science department midwifery ama umuliso run ahaantii hortii waan sameeyaa tuduucda ama maanso dhan kasta ama suugaan dhan kasta ay noqoto xilliyada aan sameynayna sometimes waxaan jeclahay inay aan meel cidla ku sameeyo